bi koso ewo man mu a youth for youth for no side a chese koso a enya ade a sefata kra se Ghana ma ye di be kwa bontin ana amahodo so na ye be tagin with such things and I say never be say knowing how Ghanaian country and I say the country of Ghana is say ye Christosomfo a ye just say ye nyamesomfo a ye ni bre wo nyamesumu pa na obi be born a country no be hu say ya tag Ghana with niema bi say every blessed day ye ni guase kese e de mo man no na busuani nti ameka we ma ye hwe video yi na ye mra Ebusia mi jidi se wa o to pa wo hwe ana se wa hu video yi dia e course no na we Ghana mamba pa cha se na me show wo mu a we enya wo de na se ne enya me de wa haya na eno na mi bisa se enti Ghana youth edem pa na ye de ba o mine. We have a lot going on in the country. Say you solve it out both physically and spiritually. Ni na ye hu kwan ya best opinion manano. And so you people keep doing things and no cry de nyame egufo hye kra e ba Ghana so. And na me bisa say e de nko feelings. And enti ebeba wo mu a say swimming pool mu ya kra ma swimming pool dware kra po ya. Na say go kwa ko dware pool yi obi sebio mo fanche me obi wonem ne menses mu a wonka se mo menses mu aba na obi si o me de ko pu ene a che se ntamba na aba ne de ese se o wonem menses mu kwa de aba ese se okọ no de akwa suemi wo pu ni mu a eno so edoso ni nti there is no way about say mo de be flow obi enu etitwitwe ko wo ntwitwi ni ye no de akwa suemi ne ntesu epu odwenya no opugum udware na ebizu ko wenu na afa so de mu wi a masen aba abesekunde mo ho ayiyi mu asinsuo ni mo ayi ase egupu yi mu bio aba Ghana youth aba eya doso dodo say this is not the first time we are seeing this. It's becoming unbecoming. Enti mo hwe na ye mu nya na ye ntwa ne ma bi say so they say mo have sex wo pool as a oba no emema mienu bank o cry as untimi enso hide o feeling na me bisa say enti pool ho no changing room anyhow at least mo take your showering pona some way bibia changing rooms wo ho a wo betimi bi oba no kra kwa sha na say washroom kra bo a wo hwe ha na obi eni o timi ko sha washroom na nkoye ana say mutimi twen mudu fia no makwa na mu de pool nsuo ni a enipa dom ebedware wo madwe obi health ho ni nyina ye health ensususu ehunya I say mo dwe ni nyina ho no we say enye personal pool na public pool a obi a ti bi betua sika ebedware bi there are great personalities eba bedware was pools ni mu madwe no ho ni nyina mo nwe ho na mo sisi mu de ene mo wiase anigi a aba mani so mo pese mo chele for feeling mo chele na mo say mo happiness keke na mo digina so de yes na ma we na ya na ye ka say obi eyi ne ho abeto social media say ye de no ekotum san say almost say enkola na eba no anyway na mi bi say child rights any human right for san ne mai eka ho mo betimi mu so obi ye tani ankrofo nyame adomo maba video yi mu mo ni maba ankrofo bi say da social media san kola kro ya go game e hwehwe games wo social media ne toys cartoons a hwe social media no okolo committee a obemi aso no wa hwe ni nyina ka kola say ye ne ma ne ho a say mu ma moni ne ma bi say mu say mu be ma arrest asu nkrofo we bi mu say eso asa ne ma we nyina tu obetwa Ghana na say pool side obi timi de ne makra ko pool ekra ekosu mi nti say wo ye we na say nkola bi wo ho a ogina wo be he kola de o mu ka asem no so France wo mu say bibi sa ekoso no so be try say next time
o se bibi se koso pool mu enti ono so ti ekwohye pool ni mu a na danfo bi a ye oba ba wo be try so ono so hu ni hu ye no obe demonstrate the same thing ni nyina e ka ho as child right for no mo hwe sa na ma we nyina because it's not fair enya de a so nyame ani ana se eye so empenifo ani kra enti mesre se mo hwehwe omo ayi yo mo gu social media arrest yo ne ne keka ho a mo fa we no mo ne ma bi se no mo no enka ho abonten adeda no ene swimming pool mu ne ne keka ho no mesre mo fa nka ho pa we nye epo na waka se wo yegu mu wi epo no eno de clear ne mafi enti be fa ne nyina akọ eye swimming pool a igina fa ako a bibia obeye wo mu bia no aside so ombe cleanse time no eno crash still ni profo baba bedware ansa no ma clean nsuo ni mabu fufura gu enti mesra mo ye nkwa ho hia ye nyina ye dware pool ni bi enti yesre mun ma ye hwe ni ye ntwa ne ma bi se esu na semfra emfata kra emfata ye asoman ba Ghana a obia ebu Ghana hu ni se Ghana de bibia tu obia wo dwane na Ghana na wo ba na nsei na ensem ne kunkum ya se Ghana ni niema bi se nenam social media other countries ehu a ya se Ghana di nti esre mo ma yen keep a good name no na niema we nyina ese o man ni di aha ena meja mo isi media ene akosu akoko answer aka Queen apa 1 Koswana subscribe, follow you on Instagram, Facebook, Twitter. I will hear me pa. Now Facebook, share all other social media platforms. Na nyame obi share upset we yes. Makram da send message ya.